I keep hearing something at it. Da 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 da. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Ade shaba. Kebala subaha shabaha. Keribako shande bahaso. Kamaha irabako shande. Please do me a favor. Just reach out to the person standing next to you. Umbambe ngesandla. Ubambe oyedwa nje ungabambe abaningi. Just oyedwa umbambe ngesandla. Elele bashanda lama yela zona lama yasa. Elele bashanda lama kosabaya. Eli manini masopaya lama kosaya. There is power all over this room. This auditorium is filled with power tonight. Ukhona lo muntu, ukhona lo muntu, ukhona shakaba. Hele basa, uBishop Ubiyase uthe lo muntu elelona ungumuntu, he's a person. And let me tell you something, his presence is so tangible tonight. Ekasona na 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 na. La makosha. Inago makumana yededa masaya. Eli baba shamakosa. Uyiqaphele ke lento ngoba iyathelelana Nkosi yana.
Uyiqaphele ngoba i-contagious. Ulibashabalaya. Hele mashiana zebena na kosha. Iyana basho mama. Usibaba usiqinise leso sandla lebakho mashebanaza. Ilebo shamama yanaza. Ingakho ngithi eshama ele makhosa wele njala maproba masenanas elihanda sele